Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Uma inkosi uJesu kuyinkosi yakho ngicela usho kakhulu ukuthi Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela bonke abahlali bale ndawo. Ibona abantu ababalulekile kakhulu namhlanje. Kube kuhle enkosini ukuthi kwehle izwi likaNkulunkulu. Futhi-ke izwi likaNkulunkulu linguNkulunkulu uqobo lwakhe. Izwi likaNkulunkulu liyaphilisa. Namhlanje silethelwe ukuphila okungaphakade. Siletheke izwi likaNkulunkulu ngokusizwa nguNkulunkulu. Igama lami ngumfundisi noma angithi ngumlungisi Jali. Abanye ke bathi ngumfundisi. Okunye ke lokho kodwa ngumntwana kaNkulunkulu. Ilokho ke ngakutshela khona ngoba ngidlulile ekuzalweni ngenyama ngentando kaBaba. Ngafika lapho ngizalwa khona ngokwentando kaNkulunkulu. Ngabe sekuthiwa ngumntwana kaNkulunkulu ngokaJohane 1:12-13. Ngoba okuzelwe inyama kuyafa kuyadlula kodwa okuzelwe ngomoya akufi. Manje sizokhuluma namhlanje indaba yezwi likaNkulunkulu elingafi elingabhubhiyo. Kodwa umuntu onezwi unokuphila okungaphakade. Ngicela ukuthi singakafundi sivale amehlo ngikhuleke. Baba wethu ongcwele, Baba wethu osezulwini, kwaba kuhle kuwe ukuthi sithi sesonile uthume indodana yakho uJesu Kristu uMesaya ukuthi eze emhlabeni kuze kuthiwe igama lakhe nguEmmanuel, okungukuthi inkosi inathi. Sibonga Nkosi Jesu ukuthi uvume ukuthi wehlele emhlabeni ukuthi uzoba kanye nathi, uzokhulula thina abantu bakho ezonweni zabo. Siyacela ke Nkosi ukuthi nakulesi sikhathi kule ndawo ube phakathi kwethu Nkosi, ngoba ebukhoneni bakho kunokuphila okuphakade. Ukuthi Nkosi ukhulume izwi lakho othi liyaphilisa. uNkulunkulu onamandla, wena Nkosi izwi lakho liphefumulelwe nguwe. Umuntu mayephefumulelwa nguwe waphila. Ngaleli zwi Nkosi siyakholwa ukuthi lizosiphilisa namhlanje. Siyacela ke Nkosi ukuthi ulehlise njengemana lasezulwini.
uNkulunkulu lomphefumulo wethu elizosiphilisa ukuphila okungaphakathi. Ngokudla esikudlayo kulezi insuku kuyabhubha, ukudla esikudlayo kuyabola kodwa izwi lakho aliboli. Sesizocela lokho kudla keNkosi okungaboniyo okungaboliyo, ukuze iNkosi ngaphakathi kwethu kugqobhoze amanzi omfula ophilayo. Siyacela Nkosi ukuthi uzikhulumele wena, Nkosi usebenzise lo mzimba, ngoba Nkosi lo mzimba udalwe nguwe, wenziwe nguwe, ukuze Nkosi ukwazi ukuthi ube khona phakathi kwabantu njengegama lakho lokuthi ngu-Immanuel. Siyacela ke Nkosi uzibonakalise nakulesi sikhathi, igama lakho lidunyiswe ngegama elihle leNkosi yethu Jesu Kristu yasivela esiphambanweni. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Amen. Ngicela ke sibheke indaba noma incwadi ngokaMateyu 24. Ngicela ukushintsha iposition kancane ngenxa yomoya. Mateyu 24 masiqala lapha kuverse 3. Kuthiwa esahlezi entabeni yemnqumo abafundi beza kuye bebodwa bathi, sitshele ukuthi lokhu kuya kuba nini, nesibonakaliso sokuza kwakho nesokuphela kwezwe siya kuba nini na. Verse 4. uJesu waphendula wathi kubo, qaphelani ningadukiswa muntu, ngokuba kuya kuza abaningi ngegama lami bathi, mina nginguKristu, badukise abaningi. Verse 6. Niyakuzwa izimpi namahemuhemu ezimpi, bheka ningethuki ngokuba kumelwe ukuba kwenzeke, kepha ukuphela kube kungakafiki. Phela sidlulele kuverse 13. Kodwa okhuthazelayo kuze kube sekupheleni nguyena oyakusindiswa. Leli vangeli lombuso liyakushunyayelwa ezweni lonke, kube ngubufakazi ezizweni zonke, andukuba kufike ukuphela. 15. Ngakho-ke nxa nibona amanyala encithakalo ashiwo nguDaniel umprofeti emi endaweni engcwele, ofundayo makaqaphele. Ela sidlulele kuverse 37 noma 36 qala. Kepha lolo suku nalelo hora akakho owazi lutho ngalo, nezingilosi zasezulwini nandodana ngubaba kuphela. Ngokuba njengasemihleni kaNowa kuya kuba njalo ukufika kwendodana yomuntu. Ngokuba njengasezinsukwini lezo ezandulela uzamcolo, babedla, bephuza, beganwa, bendiswa, kwaze kwafika usuku uNowa angena ngalo emkhunjini. 39. Abazanga kwaze kwafika uzamcolo, wabakhukhula bonke. Kuya kuba njalo ukufika kwendodana yomuntu. Verse 40, sigcine verse 40. Khona-ke kuya kuba khona ababili ensimini, omunye athathwe, omunye ashiywe. Inkosi ibusise ukufunda okwezwelayo. La esifunde khona isihloko sakhona sithi ukuchithwa kweJerusalema nokufika kwendodana yomuntu. Ake ngicacise la-ke ukuthi kwakukhuluma inkosi uJesu. Inkosi uJesu njalo mayikhuluma ngayo ikhuluma ngendodana yomuntu, ngoba yazalwa nguMaria emhlabeni, kodwa futhi kube kuyindodana kaNkulunkulu ophilayo, ngoba ayizalwanga ngentando yendoda noma intando yenyama, kodwa uMaria wakhulelwa ngokuthi kungene umoya ongcwele kuyena, bese kuba nomntwana obizwa ngokuthi nguJesu, kuyena okhulula abantu bakhe ezonweni zabo. Kuthiwa-ke la sifunde khona esahlezi entabeni yomnqumo nabafundi bakhe bebodwa beza kuye bambuza izikhathi zokubuya kwakhe, ukuze ba-understande ukuthi bazobona kanjani, bazokwazi kanjani ukuthi babone ukuthi inkosi isiyabuya. Manje impendulo yenkosi-ke ithi yona, qaphelani ningadukiswa muntu. Kusho ukuthi izikhathi zokubuya kwenkosi uJesu kuzoba izikhathi lapho kuzoba khona abantu abaningi abadukisa abanye abantu. Manje-ke umuntu mayedukisa akaveli eyilo muntu
ongumdukisi kodwa uvela engumuntu oright. Njengomuntu osuke eyodoba inhlanzi akavezi uhook enhlanzini kodwa ufaka inyama kuhuki ayifihle ihuki abesefaka inyama inhlanzi emanzini ibone inyama ibone okudliwayo ibone ukuthi nanzi into ezomphilisa nanzi into engizophila ngayo bese inhlanzi igwinye noma idle lokhu ekubona kuyinyama izothi ingathuka kanti isibanjiwe lapho iyagxuma khona iyabaleka uhuki useyibambile ayisakwazi ukuphunyuka ngoba lo okade eyidoba ufihlile lo hook ongaphakathi ukuthi ayibambe lenhlanzi ayikhiphe emanzini abese ekwazi ukuthi ife enze lokhu athanda ukuthi akwenze ngenhlanzi. Wenza njalo ke umuntu odukisayo akaveli eyilomuntu awuyena ngoba uzomxwaya akafuni ukuthi umxwaye kodwa ufuna ukuthi avele kahle. Encwadini yabaseKorinte besibili isahluko 11 lize lithi iBhayibheli akumangalisa ukuthi noSathane uqobo lwakhe uziveza njengengelosi yokukhanya. Yabona kwesinye isikhathi ungaze uphuphe kube ngazi ukuthi uphupha into eright evela kuNkulunkulu kanti uSathane useziguqulile njalo wazenza ingelosi yokukhanya. Manje ke kuthiwa futhi la sifunde khona ivangeli lombuso lizoshunyayelwa ezindaweni zonke andukuba ukubuya kwenkosi kufike. Njengoba ke sikule ndawo namhlanje sishumayela kule ndawo kusivezela lokho ukuthi ukubuya kwenkosi sekufikile. Ngicela ungitshele indawo eyodwa nje oyaziyo ukuthi ivangeli alikakaze lifike kuyona. Uma ungangitshela leyo ndawo uzobunginikeza iproof ukuthi asikakafiki isikhathi sokubuya kwenkosi. Kodwa ngikwaziyo mina imbalwa kabi imizi engenayo iTV and imizi ene-TV kusho ukuthi umuntu one-TV kwakhe noma kubo uselizwile izwi likaNkulunkulu. Umuntu one-radio kubo noma kwakhe uselizwile izwi likaNkulunkulu. Kodwa futhi kulawo mazwi esiwazwile amanye awo ayadukisa. Iqiniso ilelo ithi inkosi uJesu lapha kuMateyu 7 verse 21 akusibo bonke abathi inkosi inkosi abayobona umbuso kaNkulunkulu kodwa yilowo owenza intando kaBaba osezulwini. Manje umbuzo ke ukuthi iyini intando kaBaba osezulwini ukuze umuntu aphephe ukuthi uNkulunkulu ngempela mayethi inkosi inkosi akwazi ukungena ezulwini ngoba akusibona bonke okuwukuthi lamasonto esiwabonayo lezi inkonzo esizibonayo abaningi kuwona angeke bawubone umbuso kaNkulunkulu noma ngeke bangene embusweni kaNkulunkulu ngoba abayenzi intando kaBaba osezulwini. Lapho ke esifunde khona sizwa ukuthi ke njengasemihleni kaNoah abantu babeganiselana bendiselana bejabula ngamanye amazwi abantu bebefuna ukwakha imindeni abantu bebefuna ukwenza ifuture yabo ngezikhathi zikaNoah. Lithi iBhayibheli kwaze kwaba usuku afika ngalo uZamcolo abantu bebhizi beganiselana bendiselana. Akukho wrong ukuganiselana akukho wrong ukwendiselana kodwa la sivezelwa ukuthi abantu bebebheka ikusasa labo ngokwalomhlaba abantu bebebheke ukulungisa ifuture yabo ngokwalomhlaba bengabheka ukuthi yebo siyadinga ukuganiselana sendiselane ngoba izwi likaNkulunkulu lithezalanani nande. Kodwa inkinga enkulu bakwenza lokho base beyakhohlwa ukuthi siyeza isikhathi la uNkulunkulu ezofika abhubhise khona umhlaba. Emihleni kaNoah ke lithi iBhayibheli kwaba nokwanda okubi. Ngendlela okwanda ngayo ukubi kwenza ukuthi uNkulunkulu asole ukuthi umdalile umuntu.
Milo, umuntu uNkulunkulu ngiyaxolisa azisole ukuthi umuntu umenzile wase eqalela abantu iminyaka ewu120 wathi ukuphila komuntu kuzoba iminyaka ewu120 kodwa lithi iBhayibheli uNkulunkulu noma uNowa wafumana umusa kuNkulunkulu wase uNkulunkulu watshela uNowa ukuthi Nowa yakha umkhumbi uNowa emlalela uNkulunkulu wayesesakha umkhumbi namhlanje ke ngizokhuluma ngendaba kaNowa ngithi ukugxila kancane kuyona indaba yomkhumbi ngoba umkhumbi iwona ukuthi uNowa nesizukulwane sakhe bakwazi ukuthi baphile bakwazi ukuthi basinde basindiswe ukuthi bangene emkhunjini yilona lo muntu ongangenanga emkhunjini umkhumbi lowo wawakhiwe nge-instruction kaNkulunkulu ama-measurement uNowa akacabangelanga yena ukuthi kufanele ngwakhe ube ngakanani nokuthi ubude nobubanzi kumele kube ngakanani wanikezwa i-instruction yonke wanikezwa ngisho nematerial abezoyisebenzisa ukwakha umuthi uma uNowa wayengeyisebenzisanga leyo material wayengeke akwazi ukusinda ngoba lowo mkhumbi uzocwila esewakhile okuwukuthi akusibo bonke abantu abaseyinkonzweni noma abasemkhunjini abathi bawakhile uma bengawakhanga ngematerial ekhulunywe nguNkulunkulu ngeke basinde ngisho noma sebengenile ngoba makufika uzamcolo lowo mkhumbi uzongenwa amanzi ngenxa yokuthi imaterial esetshenzisiwe ayiveli uNkulunkulu ayiveli kulo othume uzamcolo ukuthi wehla ke sithi kuyifunda kancane indaba kaNowa ukuze sizwe kangcono lapho ubheka lapha kuverse 5 kuthiwa kepha uJehova wabona ukuthi ububi bomuntu bukhulu emhlabeni nokuthi zonke izizindlo zemicabango yenhliziyo yakhe zimbi njalo nanzo ke enye yezinto enza uNkulunkulu ukuthi anqume ukuqeda ngomhlaba ububi obenzeka emhlabeni wabheka uNkulunkulu wabona ukuthi imicabango yomuntu izizindlo zomuntu zimbi njalo umuntu akacabangi okuhle ngomunye umuntu akacabangi izizindlo ngokwendlela kaNkulunkulu wasebona ukuthi uNkulunkulu sekufanele kube isikhathi sokuphela isikhathi sokugcina uyabona uma ngabe ubheka indlela isimo esiphila ngaphansi kwaso izinto indlela esezishintshe ngayo uma ubheka kuma-TV ubuka izindaba ubona izinto ezimbi zodwa kusho ukuthi sekwande ububi laba bantu abenza izinto ezimbi indaba isukele emicabangweni yabo ukubona kudlwengulwa izingane ezino2 years indaba isukele emicabangweni abantu badlwengula ngisho nabazali babo nogogo babo ucabange nje ihlazo elingaka sekudlwengula ngisho abefundisi uthola ukuthi uyezwe indabeni ukuthi umfundisi udlwengule izingane ezincane awazi ukuthi sekwenze njani inkinga sekwande okubi okuwukuthi lokho kwenza ukuthi uNkulunkulu anqume ukuthi insuku zomuntu mazibe zimfushane and nabantu ababengadlwengulanga ngaleso sikhathi kodwa kwafika uzamcolo owafika kwasinda abantu kuphela ababesemkhunjini kaNowa ake sibheke lapha kuverse 17 kuthiwa mina bheka mina ngizakuzisa uzamcolo wamanzi emhlabeni ukuba uchithe yonke inyama okukuyo umoya wokuphila phansi kwezulu konke okusemhlabeni kuzakufa uthi uNkulunkulu mayekhuluma noNowa uthi weNowa ubheke into esengizoyenza manje ngizochitha yonke inyama emhlabeni uthi
Mina bheka mina ngiza kuzisa uzamcolo wamanzi emhlabeni ukuba achithe yonke inyama okukuyo umoya wokuphila. Yabona inyama lesiphila kuyona, ngaphakathi kuyona inyama kukhona umoya wokuphila. Uthi uNkulunkulu uzochitha inyama ukuze ibe khona, ingoba kukhona umoya wokuphila enyameni. And lo moya wokuphila wawuphefumulwe nguNkulunkulu ukuze umuntu aphile. Lo moya wokuphila awukwazi ukuhlala enyameni efile. Kusho ukuthi ngamanye amazwi ma uNkulunkulu ezochitha inyama, lo zamcolo uthunywe nguNkulunkulu. Uzamcolo bese wenza umsebenzi wawo ukuthi uyichithe inyama, uyibhubhise inyama. Kodwa ke lo moya wokuphila osenyameni kwenzakalani ngawo? Ngoba sizi ukuthi lo moya wona uzochithwa, asizi ukuthi lo moya wona uzobhujiswa, kodwa sizi ukuthi uzochithwa kubhujiswe inyama okukuyo inyama, umoya wokuphila. Ngoba lo moya wavela kuNkulunkulu, uNkulunkulu wawuphefumulela lo moya, ewuphefumulela kumuntu. Manje inkinga enkulu ukuthi uNkulunkulu ungcwele. Njengoba uNkulunkulu engcwele, lo moya mawuhlukana nenyama kuyaphoqa ukuthi mawubuyele kuNkulunkulu ungcwele. Awukwazi ukubuyela kuNkulunkulu usungcolile, ngoba uNkulunkulu ukhiphe kuyena uclean, ukhiphe kuyena uhlanzekile. Ngakho-ke i-responsibility yami neyakho ukuthi lo moya uhlanjululwe ukuze kuthi mhlazane lo mzimba uchithwa, noma ngabe ukuya kweNkosi uJesu, noma ngabe ukuhamba komuntu emhlabeni, kodwa lo moya mawuphuma kulo mzimba kufanele uphume uclean. Ngoba maye kuwena mangaba ungcolisa ithempeli likaNkulunkulu, lo mzimba onawo awuzidalanga wena. Noma ngabe uzibona umuhle kangakanani, noma ngabe uzibona umi kahle kangakanani, noma ngabe uzibona sengathi wena uyathandeka, abantu bonke bayakuthanda. Yebo, abantu bayakuthanda, futhi noNkulunkulu uyakuthanda. Yikho namhlanje sila, ingoba uNkulunkulu naye uyakuthanda. Kodwa labantu wena ocabanga ukuthi bayakuthanda nabo bayedlula kulo mhlaba. Ake ubheke lo othi ekuthanda abe ephethe esandleni sakhe ukuphila okungunaphakade. Lithi iBhayibheli lapha kuHezekiel 18, umphefumulo onayo uyakubhubha. Kusho ukuthi ngamanye amazwi sekukhulunywa la ngomphefumulo, akusakhulunywa ngenyama. Kusho ukuthi lo mphefumulo uma usuka emzimbeni wakho, kanti usuka wonile noma uyona, uzobhubha. Uzobhubha kanjani na? Ngokuthi uNkulunkulu awuthathe lo moya esabona ukuthi ungcolile, awulahle esihlogweni, ebhujisweni kwangunaphakade. Into ezokusiza ukuthi ubuyele kuNkulunkulu, uvume izono zakho, uhlukane nazo, uziyeke, ukuze lo moya wakho okuwena noma umphefumulo ophila kuwena, lo mzimba wakho ophila ngawo, bese lo mphefumulo ube clean phambi kaNkulunkulu ukuze ungene ezulwini. Abantu abaningi-ke baphila namhlanje njengasemhleni kaNowa, bayaganiselana, bayaganwa futhi. Ngithe kuhle lokho ngoba kusezwini. Kodwa inkinga ukuthi ukwenza nje lokho, ukwenza ngokwentando kaNkulunkulu yini? Ukwenza nje lokho ukuthola abantwana niyanda, kodwa ukwenze ngokwentando kaNkulunkulu yini? Abantu abaningi-ke bakhohliswe uSathane kakhulu abasha. uSathane ubatshela ukuthi cha, kufanele uqonywe noma uqome ukuze uthole ukuba nomndeni, ukuze ugane udinga ukuqoma nokuqonywa. Leyo-ke indlela yezwe. Namhlanje ngicela ukuthi ngikutshele
indlela yezwi likaNkulunkulu eyokuganwa noma ugane ukuthi ihamba kanjani. Ngoba abaningi benu kade bewaridi ngokuthi bazogana kanjani bengaqomile, baney'ngane namhlanje sile baganile. Abaningi benu nabethu bezibuza ukuthi bazoganwa kanjani, baney'ngane ey'ningi namhlanje ngaphandle kodwa sile abaganiwe. Badala baney'nelo ezimhlophe bathe sebeganiwe behlukane namakhosikazi abo, kodwa futhi bebethi bayayenza lento ukuze bagwanwe kodwa ayiphumelelanga. Yini ingaphumeleli? Ngoba awenzanga ngokwendlela kaNkulunkulu. Ngicela ukukutshela indlela kaNkulunkulu namhlanje. Ngizoqala nje ngomshado wokuqala owenzeke eBhayibhelini. Into eyenzeka ku-Adamu, u-Adamu waba nobuthongo obunzima walala. Lesikhathi elele uNkulunkulu ubhizi umakhela umkakhe. Uyabona-ke msizwa ukuthi awudingi ukuba bhizi wena ukuyofuna abantu besifazane, uzothi usayilalele nje uNkulunkulu kube uyena obhizi okufunela umkakho, okwenzela umkakho. Uthe suku uNkulunkulu eseze njalo lapho u-Adamu esephaphamile, uNkulunkulu yena uqobo lwakhe wathatha u-Eva wamletha u-Adamu. uNkulunkulu wathatha u-Eva wamsa ku-Adamu. Akusiyena u-Adamu wagijima uyofuna u-Eva. Wena ugijima uyofuna u-Eva, yikho nihlukane nje nidivorce. Yikho ungenomfazi ungenandoda. Inkinga ukuthi awenzi njengokwezwi likaNkulunkulu. Uyezwa omunye umshado owenzeke ngendlela kaNkulunkulu, ngithi ifomula mina ukuthi ungahambi ugijimisa amantombazane ngoba ngeke uyithola lento oyifunayo. uNkulunkulu ngeke akunikeze lento oyifunayo uma ngabe usayifuna ngokwakho. Wena dedela uNkulunkulu enze umsebenzi wakhe, ngoba uSathane uzokunikeza umfazi, uSathane akunikeza intombi ezokunikeza izifo, ezokunikeza iheadache. Ngoba wena ugijimisa laba bantu, ufuna iy'nsizwa, ufuna iy'ntombi, awufuni uNkulunkulu. Kwabanjalo emhleni kaNowa, babefuna iy'ntombi, babefuna iy'nsizwa, begijimisa umshado kodwa bengafuni uNkulunkulu, kwaze kwaba usuku afika ngalo uZamcolo. Nawe uzothi usagijimisa iy'nsizwa, usagijimisa iy'ntombi, ifike iNkosi uJesu izolanda ibandla layo. Umshado wesibili-ke ngizokwenza isibonelo ngawo. Ngizowushiya lo ka-Isaka ngamabomu, ngize kwekaJakobe. uNkulunkulu wamhlelela uJakobe, inzalo ka-Abrahama, kwakungafanele ukuthi igalwe ngabantu bezizwe. Kodwa namhlanje ubona abazalwane behamba bebona iy'ntombi la ezifake zizicunse ngamabhlukwe, babone kungazi ukuthi zinhle, bathathe zona ezasezweni ngoba bebona sengathi kuhle, kanti ngokwendlela kaNkulunkulu asithathe ezizweni. Bese Khenani, uJakobe nomfowabo u-Esawu nabazali babo bebese Khenani laba bebezelwe khona uNkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu wenza indlela yokuthi ngabe nesiphithiphithi eKhenani ukuze uJakobe angathathi umfazi eKhenani, kodwa makahambe aye ezihlotsheni zakhe la izothola khona umfazi ethunywe uNkulunkulu. Mayifika lapho uJakobe wayibona intombi, akazange ayibone seseKhenani, wayibona uma sesey'hlotsheni zakhe. Akashongo lutho, akakhulumanga nentombi, akakhulumanga noyise wentombi. Kodwa uyise wentombi wathi, mfana wami, uyisihlobo sami wena, ngeke kwenzeke ukuthi ungisebenzele ngeze. Yini ihlolo lakho? Ufuna ukuhola ngani? Lithi iBhayibheli uJakobe waphendula wathi, ngicela ukukusebenzela 7 years ukuze ngithathe uRaheli indodakazi yakho ibe ngumkami. Wazishola yena ukuthi ufuna ukusebenza 7 years. Akushonga umkhwe wakhe. Wayeprepared ukuthi atshele ubaba wakhe, ubaba wentombi, wena ugijima atshele intombi ukuthi uyayithanda. Urongi. uNkulunkulu yena wahambisa u-Eva ku-Adamu. uJakobe yena uya kuyise wentombi, akayi kokhuluma nentombi, uthi nale ntombi ngizoyisebenzela 7 years. Lithi iBhayibheli ngenxa yokuthi wayemthanda, lo 7 years wayengelutho. Kodwa futhi engelutho enjalo nje, ngicabanga ukuthi wayebala iy'nsuku
phela 365 days wathi waphela unyaka wokuqala wathi makuphela 7 years ngoba uyena uJakobo owaziyo ukuthi sophela 7 years wathi sengizokukhumbuza ke manje ukuthi sophela 7 years sengicela umkami lithi iBhayibheli ke kwase kwenzeka umcimbi nomcimbi ngamanye amazwi kwenza umshado ukuthi manje umkhwa kaJakobe uyena ozoletha intombi kuJakobe wenze njani uJakobe walala kwaba sebusuku uyise umntwana wathatha indodakazi yakhe yokuqala wayisa kuJakobe umkhwenyana uyayibona indlela kaNkulunkulu injani nami mhlazana ngishada bengenayo nefoni number kankosikazi wami besingakhuluma kodwa umkami ngosuku engashada ngalo ngamnikezwa ngubaba wakhe uyena wamletha kimi wathi ngami wamnikeza imvume yokuthi ngibe naye ngibe nabantwana kanye naye wajabula umkhwe wami mhlazana esithola umntwana kodwa wena ngesikhathi uthola ingane mhlambe umkhwe wakho waxabana indodakazi yakhe wathi umtholephi ngoba akekho umuntu ofikile kimi ezongitshela ukuthi umgano wena kodwa manje utholakala usukhulele utholakala usunengane wenze njani hayi-ke asihluleke kuleyo ndaba ngicela ukusho ukuthi nawe kube kuleso simo akulona iphutha lakho angeke ngikusole ngalokho ngoba iBhayibheli lingitshela ukuthi Jesu Kristu Nkosi iBhayibheli lapho kuHosea 4:6 lithi abantu bami bayabhubha ngenxa yokuswela ulwazi nawe mhlawumbe ushelile intombi ozoba ney'ngane ey'ningi awusazi nokuthi iy'ngane zakho uzozonda kanjani ingoba wahamba ngesitandard salelizwe ingoba nawe wabona lelizwe wabona kuyindlela ekwenziwa ngayo mhlawumbe nobaba wakho vele naye indlela yenze ngayo yikho ngithi angikusoli ukuthi ukwenzeleni lokho ukuthi ukhulele ungaganile angikusoli nami ngakhula kwi-environment enjalo nami njengawe kodwa namhlanje selifikile ivangeli namhlanje ukuphinda wenza lezo zinto uNkulunkulu uzokusola nami ngizokusola ngoba usuyalazi iqiniso lithi iBhayibheli abantu bami babhubha ngenxa yokuswela ulwazi namhlanje usutholile ulwazi pho uzofelani usulazi iqiniso na ingani uzofela ezonweni zakho ingani uzohlupheka kulo mhlaba uphinde uhlupheke nakwelizayo iqiniso ukuthi abantu abaningi bethu bathi bafuna injabulo yalelizwe bathi bafuna ukudlulayo kodwa futhi bayabona bayaqonda ukuthi ulife udla bona lento bathi bayifuna abayitholi manje pho uzokwenza njani impendulo esekuthaneni ebuyela kuJesu izobiza intando yakhe izobiza isu lakhe ngempilo yakho uyena wakudalayo uyena wakwenzayo yabona yilena lento usukuyenza uyenza ngoba uneplan layo wazi ukuthi ufuna ukuthi iphethe kuphi noNkulunkulu ngesikhathi ekwenza wakwenza ngeplan eneplan lokuthi ufuna ukuthi iphethe kuphi uNkulunkulu naye akayifuni lempilo oyiphilayo mhlambe nawe futhi awusayithandi lempilo oyiphilayo awusakuthanda ukuphuza lokho okwenzayo awusakuthanda ukuba ney'ngane ube nama-choice asothethe lento oyenzayo ngithanda ngikusoli ngoba bawungazi yingoba ubungenayo uJesu yingoba ubungenalo ivangeli kodwa bafakazile bashilo ukuthi kusunoJesu ngaphakathi kwakho nguye obusa impilo yakho nguye ophila phakathi kwakho nguye okwazi ukudirecta impilo yakho akutshele ukuthi uma ngumntwana wami uyakwenza lokhu uma ngumntwana wami awukwenzi lokhu nakho kuzokusiza ukuthi namhlanje uthathe isinqumo sokuthi ngamukela uJesu ukuthi aphathe impilo yami ngoba ngiyiphathile impilo yami ngokwendlela yami angiphumelelanga akukho kungilungele
ngisho nezinyanga engihambile angisizakalanga, sengifakile iphandla still angisizakalanga. Kulezi iphandla sengiyifakile nakulezi zinto sengiyihlabile, ngitshela ukuthi hayi le nyanga yenzanga kahle, hayi lokho akwenzanga kahle. Selokhu kwaba namazaba nje, selokhu kwaba namazaba nje, ngoba leyo nto ayiveli kuNkulunkulu. Into engaveli kuNkulunkulu isiphetho sayo singukufa. Umuntu ongekho kuNkulunkulu isiphetho sakhe singukufa kwangaphakade. Yebo sonke sizohamba kulo mhlaba, yebo sonke sizoshiya lo mhlaba, kodwa umphefumulo wakho uzoshonaphi mangaba umzimba wakho usufile sawungcwaba, sawufaka enhlabathini ngoba vele wawaphiwe ngenhlabathi? Isiphetho somphefumulo wakho ke sizoshonaphi? Akuzo lo mphefumulo wakho. Ngicela ukuthi lona lowo othi ngikhathele ile mpilo engiyiphilayo, senganele ngamanga esengiwatsheliwe, sengiwaphilile amanga, ngiyiphilile impilo yokuzenzisa, ngiyiphilile impilo yokuhluleka, ngiyiphilile impilo lapho ngizama ukuthi ngiqoqa nesimilo sami, ngizama ukuphila ngale ndlela ekufanele ngiphile ngayo, nengifisa ngayo, nengitshelwe ngayo ekhaya, kodwa ngiyehluleka. Omunye mhlawumbe ngomzali uzamile ukuyala ingane zakhe ukuthi ayiphile kanjani, kodwa yena uqobo lwakhe uyehluleka ukuphila ngale ngane ekufanele ngabe ukuphila ngale ndlela ekufanele ngabe uphila ngayo, nokuphila ngale ndlela atshela ngayo ingane zakhe ukuthi maziphile kanjani. Inkinga yakhe ngoba engenaJesu. Lo odalile angeke ahlule impilo yakho. Hayi mama, ukhululeka mama, yamkela inkosi uJesu, izokusiza, ngeke ukwazi ukuyibulala. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngicela ukuthi lona lo muntu ofisa ukwamukela inkosi uJesu eze ngaphambili, lo ofisa ukwamukela inkosi uJesu, ngicela eze ngaphambili. Ngicela ukuthi ilona lowo othi mina ngikhathele ile mpilo, ngikhathele ukwenza izinto engingathanda ukuzenza, ukuthi eze ngaphambili amukele inkosi uJesu. Ngicela ukuthi ilona lowo ofisa ukwamukela inkosi uJesu, ngoba seRoma 10:9 avala amehlo. Lelo wonke umuntu ofisa ukwamukela inkosi uJesu, ngoba seRoma 10:9 avala amehlo, phakamisa izandla. Ngicela sisho emva kwami. Nkosi Jesu, ngiyavuma ngomlomo wami ukuthi uyinkosi. Ngiyakholwa enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu wakuvusa Nkosi Jesu kwabafileyo. Ngiyakhuleka egameni lakho Nkosi Jesu ukuba ungisindise. Isathane angimfuni, amadimoni angafuni. Ngiyacela Nkosi Jesu ukuthi ungikhulule ezonweni zami, ungikhulule ezinkingeni engibhekene nazo, ungikhulule kuzona zonke izinto uSathane angihlasela ngazo. Ungikhombise indlela yakho, ungenze ngiguquke empilweni yami, ungisize ukuthi ngiyenze intando yakho. Ungiphe amandla okuhamba ngobungcwele, ngoba umbuso ungowakho, namandla nenkazimulo kuze kube phakade. Ngiyabonga Nkosi Jesu ukuba usungisindisile. Thatha umzimba wami ube uthempeli lakho, nomphefumulo wami wonke
nginikela kuwe esandleni sakho engcwelise ngize ngidumise igama lakho. Ngiyabonga ukuthi ngisindisiwe namhlanje. Thatha udumo nenkazimulo namandla, impilo yami yonke busenguwe. Amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngamazwi esiwazwile. uNkulunkulu ngendlela asenzele yona. Ngizocela ukuthi uMamngwane asivalele ngomthandazo. Babegameni lenkosi yethu uYesu Kristu waseNazarethi, udumo lonke siluletha kuwe baba wethu onamandla wonke. Nasentambama sibonga uthando lwakho, sibonga ukunakekelwa nguwe, sibonge inkosi yamakhosi elithuba osiphelo namhlanje egameni lenkosi yethu uYesu Kristu waseNazarethi. Sibongile baba wethu ongcwele, sibonge nezwi lakho elehlile kule ndawo egameni lenkosi yethu Yesu Kristu waseNazarethi. Baba siyabonga ukuthi linamandla, uNkulunkulu ongcwele wokukhulula Nkosi ababoshiwe, linamandla Nkosi wokuphilisa, linamandla wokusindisa egameni lika Jesu uKristu waseNazarethi. Baba siyabonga ukuthi itshalekile le mbewu ngegama lika Jesu Kristu waseNazarethi ngokukholwa uNkulunkulu onamandla wonke. Siyazi ukuthi izohluma ngelinye ilanga egameni elinamandla, igama lenkosi yethu Yesu Kristu waseNazarethi. Kubo bonke Nkosi yamakhosi kwindawo ngendawo Nkosi abahleli kuzo, abawukhulekile Nkosi lomkhuleko wokuzinikela enkosini. Baba siyakhuleka egameni lenkosi yethu uYesu Kristu waseNazarethi ukuthi ube nabo baba wethu onamandla wonke, uvalele Nkosi yamakhosi lengcebo yezwi lakho ngaphakathi kwabo egameni lika Jesu uKristu waseNazarethi. Wenezela amandla phezu kwempilo zabo Nkosi yamakhosi wokumelana
namandla wesono egameni likaJesu, wokumelana namandla wobumnyama egameni likaJesu Kristu waseNazarethi. Baba, siyakholelwa egameni lakho ukuthi okungenzeki kuthina abantu kuwe Nkosi yamakhosi kuyenzeka. Sibongile ke mdala wezinsuku, sesihamba ke Nkosi yamakhosi sisuka kule ndawo ye-Ivory Park. Baba wethu onamandla wonke, sisiya Nkosi ezindleleni ngokwahlukahlukana kwazo, emakhayeni ngokwahlukahlukana kwawo. Baba wethu onamandla wonke, yiba ngumalusi bakukukhanya, ube yisibane endleleni yethu egameni lenkosi yethu Yesu Kristu waseNazarethi. Siyamelana namacebo kaSathane egameni likaJesu uKristu waseNazarethi. Siyamelana nemimoya yezingozi ngegama likaJesu Kristu waseNazarethi. Busise ke Nkosi nabantwana bakho Baba wethu onamandla wonke abathe bazidela Nkosi yamakhosi, badela ukuphithizela kwehlabathi beza bezokukhonza Baba wethu oyingcwele, elithi izwi lakho amasimi avuthiwe kodwa izisebenzi ziyingcosana. Siyabonga Nkosi yamakhosi ukuthi zona lezi eziyingcosana babuziphila amandla ngegama likaJesu uKristu waseNazarethi. Babusise ke Nkosi yamakhosi ngesibusiso sakho Baba wethu onamandla wonke esivele ekhaya ezulwini egameni lenkosi yethu Yesu Kristu waseNazarethi. Nasentambama sithi uYesu Kristu yinkosi. Amen.